nang ta ko ngakwa ba fin yetu kumnu pinang mon keren khasi Nang namar ba don ki parlok ba ya kendu untuk te shia kren don ki khasi ru ki baban jingiseng okay te shia long perlok te persang te la kamnang malum mala kabli shibon perlok ya kane ka jingya khana kane ka janmet ngakwa ban yetu ye pi kendiat ngaya kendu ya iwe isamla hang hakane ka journey ka jongi ka bangiwan chane siapa Andaman tenga ko aban pen introduce ya ini isamla taba ide bala kurim fila ban itu kong ka kerteng jongfi ngadi i sande sumer snong mangasa na karbi anglong asam okay te fidi jat sumer bat visa siapa asam fila ban batai karbi anglong ka snong jongfi hoi kedi ka snong kerteng kalibiti libiti ma district karbi anglong okay te ngasung komen ba bangai kendu berpi te klampoi perkat mo bo finang mon keren khasi nang ta ko ngakwa ba fin yetu kumnu finang mon keren khasi nang namar ba don ki parlok ba ya kendu untuk te shia kren don ki khasi ru ki baban jingiseng okay te shia long perlok te persang te la kamnang malum mala okay te fila ban yetu kendiat ingi kumnu fi position si Andaman namar ilog sungai itre nevi te niat transfer te ngiwan cheni Andaman okay te ilok jong fi de nei ide na Mizoram ide na Mizoram ijat iu jat sutong te mila ban suthu ba ini ilok jong fi ru ide ni kithan jentia hoi tangba ilahe lasan Pradesh Mizoram okay te kata kadi ka khobor ka basmutanat perlok kalong ba ngaya kendo ya ikong sande sumer ide na ka snong karbi anglong tangba inang man keren khasi tiak-tiak ko mafilay osngo tenang ta pade ilok jong i pade ide jat sutong bat ilok jong iru inang man keren teng tangba kidei kita ki nong jantia ki bala im lasa sete siapo Mizoram te fila ban itu kendiat susu kong kanus nem bilasa sane te kumta hi itre ile duty kumto te kamut sane visa kotar sakwatar hoi okay visa kotar ma te nang ta kibahing basam jong fi pade kong kinang man keren khasi ko mafi kinang hi email ime te imnang re tangba senteng kianang hi senteng kianang okay kamut ka tenrai jong pi kadai na po jantia hoi nawar jantia dai te nang tu fi poi sa siapo asam te nang tu menta pade fi yo lok ibana jantia i tawai dei wala sa Mizoram dai te kata kadai ka story ka ba hakane ka jingyat lenti jongang ngomon ong ba ya kendo iki bobon jat ki brio te ngam champai perkhat ba ikong ide jat sumer inang mon keren khasi tangba lapne pensan i hapo karbi anglong te nang ta pade menta yo bencongkha ya brio bade na jantia tangba udai pade balahe lasan chapo Mizoram kumno fi mat yo tu so ba ngora man hakne bang pha bat sneo bang ba utiang ta te perlok ba ki ba pe kene ka video utu uneu so uba ngai gift ya ikong hakapor ka ba ngalit ban ye kendu i sayeng kadai uso uba ni wanra na po nong jrong odu di so nyam tra bo thiang ba te kong kuble shibon ya kapor ka jongpi te ngakwa ban ai kuble ya ikong nang kot nang khia nang sat nang klan odu snem thamai basuk uba kamen pi but nang ye kiu shaprang but kuble shibon ya ka jengpiang buram jongpi ya ka tu ka dinner ka bang ye bam ha ko to ka miet kalong ka dinner ka babang te kuble shibon bat ngakit bok kirwang ya ilok jong firu kumju bade ka yeng kasem jongpi te perlok nget filasotenat bapet ye ka video ngakwa ban pen kan mau shikentien shaban pen kot ye ka video kalong ba haba im ka ktien ka im ka jai benrio bat haba nginang ban keren khamtam ye ka ktien gila ban ye kendu perlok ka cabang ilek lada dei ba ikong im nang ban keren khasi lesi nganum tip ba fidei i khasi lane ita ikun ibadei na ka jela ka jongi ba finang ban keren ye ka ktien te dei namar kata kadau kapun kan mau yangi ba habangi don chano ro ngi ban kan mau bangim dei ban klet ya ka ktien la jong te ngasmo komen hadu kata-kata ba ikong sandi sumer inang ban keren khasi ba dei ka jing nang
jong i ka sa pelong ye i bangan ye kendo bat ban wuyo ru hadu ban wan bamja hapo Andaman bat kejar ka bang ma kulish